Dobar dan svima, dobrodošli u još jedan tutorial u kome dalje nastavljamo da radimo hemiju. Nadam se da ste mogli da pratite moje prethodne tutorial, zaista trudio sam se da vam objasnim koliko je to do mene, naravno. Ja čak možete slati na e-mail vaše probleme, vaše zadatke za čas da vam rešava. Nađite me na Facebooku marepfk samo upisan. Ili šta god da vam treba, slobodno me nađite, javite mi se, pomoći ću vam. Ali samo su one stvari koje sam stručan, programiranje i ti neki školski predmeti. Uskoro planiramo snimam osnove elektrotehnike, a naravno vratimo se na hemiju. Hajdemo da, znači sad treba znati energiju ionizacije i kada opada, kada raste, treba poređati sljedeće elemente. Imamo kalcijum, B, sumpor i fosfor. Pa hajdemo, pardon, nisam htio reći fosfor nego flor. I naravno ovo je bor, ako ne znate, znači kalcijum, bor, sumpor i flor. Hajdemo ih poređati. Prvi nam ide naravno F, vi morate već znati kako idu, koje veličine biste ih poređali. Prvo ide F, pa S, pa B, pa A. To je prvi primjer pod A. Hajdemo pod B uraditi neki kalcijum, magnezijum, belirijum. Sam B. Ovo je MG, ako ne vidite dobro. Nemam sad vremena da vam ga ispravljam. U stvari, ajde ispravit ću. Evo ga. I znači energija ionizacije, kao što vidite kada ih poređamo ovdje je već opadala. Naravno pišem malo veće da bi se vidjelo za one koji ne mogu da prate ove moje rezolucije u najvišoj 1080p rezoluciji. A ovdje će već da raste, koliko ja vidim, znači idemo kalcijum, magnezijum, belirijum, znači samo ćemo ih poređati ovako i onda napisati da raste. Ajmo još jedan primjer, možete, ovo ću vam ostaviti za domaći, kalcijum, F, flor, hlor, sumpor. To je bilo to od mene što se tiče ovog tutoriala. Hvala vam što ste pratili i želim vam prijatan dan. I naravno morate da znate da ovdje R raste, a ovdje O opada. Prijatan dan.